Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. APHLC Central Committee Women Wings satumpen APHLC Klembang Phu Hukum Sing Teron Aphan Arengahu Kapeso Puthak pherangke amai kangni. APHLC Central Committee Women Wing Secretary Sangpi Kaku Rong Pipi Pen Pini Thang Niphai Kep Ningkan Surihinira Inkoira Phorni pherangke amai do ponang kok athepi lake APHLC Klembang Phu Hukum Sing Teron Aphan ahem bharak kedo adim CEM Nokbe Fitness Gym Atimatum Dampaksi Arengahu Kapeso Dampu Aputhaksi Pini APHLC Asai Hemalong pherangke amai Ingnipon nang koklo pusi APHLC Central Committee Women Wing Secretary Sangpi Kaku Rong Pipi Pen Ningjepon. APHLC Central Committee Women Wing Secretary Sangpi Kaku Rong Pipi Pen Hukum Sing Teron Aphan Arengahu Kapeso Lapen Alangli Choraphan Arengahu Kapapopon Aputha Kaning Jepon Alamte Angton Pen Arjuponik Tha. News Report Karbi Anglong News Channel. Opi pasini ditong labangso press meet ditong chuhang nang kok ma pholam thike lake patumi hajong Hukum Sing Teron Aphan Adap Porphai Troxira Minute Inkoi Apor Malong Kini BJP Atung Kachupang Rank Agunda Tung Alang itu mabuhalong dampen Kateng Kengdam Tabang Soputak Sendiri Tung Women Wing Ahin Pesatame Lam Te Cepak Lang Rumji Pan Sendiri Tung Labang Sopres Smith Dolo Alam thi bang la puhen lo je Pini APHLC long Klembang Phu bang phia phan la puso la training ki pike la ke lam akimi ka le la ke aban ro 2019 a hut pen la pen pinier ni apor ansata me APHLC along ka chi so bang Phu bang khi tuma phan ka chi nek Kaholo son lo, la puso na bang ke piniar ni asa tame dola. La bang soy ding ki jang je, la pen ke la bang so ding ki du ko bang ke dilik tumahin pen sa tame cipak lang tung duk lo. Lang dam senang, ake hai. Tuliram long hang alam di, rada me tepi long sa tame kaya por sa mining je verity. 1986 a movement ahut ason halabang so ahut khay itum khay siang bong kachi bohong kachar bu ason ke non ke ilit tumalong ke padunang lilo pusalang li penstam ninji vertik seta thekdam long alang li kaning je bang masi pini akam seta me alang li pen masi ki claim tu la pen pan cheng tu laki rap det doan sa tami chinira laki lasi nilik tumahin pen ke ning duk pik ate itum langdam sinang aman ke do sar J.I.Kathar alang like mithanga khe pha la baning longa khe phan kaching hon pik bang phu posi alang like aning ta ding pik pen posi ni tum ka do ka ve phan sa tami insam jin pen ni tum phanang ja pon bonlo anu tina bang putin sa tami ilitum kachi songdam ji phan chidanum du ji phan ki ja kong do sa tami aman ki do sar J.I.Kathar alang like samjin pena posi kachi bohong kachi kuri ban ganing hangi lasi chini si kime pini Dr. Tulram Rong hang sa tami alang li chini si kime lapuson alang li gunda chupang reng pen pini khay aphan karja pithip anok bepo anok bepi phan ki ther ki haba bang ke alang ning ton srak sikinang ko lapen second ni sopin so phan alang le tum kidam tang aning khan pen la puso si ther habom lo amen sa me ni tum non puan sa me report sa me do tum man ki do APHLC lo Central Committee Organizing Secretary sar kursing timu ngaphan sa me la puso lo
lapen velson ti mung phan sta me la puson lo lapen spokesperson sar angtong ti kathar phan sta me la puson alang itum pasung lo lanjo takali budho kiling lapen ke samson kar bihan se lapen ke gobinda rongpi alang itu phan sta me do ola nilito amen kalegam lo pulatang te buji putang te do ola lasi nol phong bang ke dam tang lo lang tu monon phi ki bang jelang lo puson ang itum claim keng bong kapachi bohong jia phan lapen ke pinsu tumo phan chot kali lo non alang itum nai claim thu bang ke swar lo tumo phan se ta me alang itum non ba kapasung je phalang tum kam nang claim tang lo kidang tang patumi jo hello hukum singa he alang itum dam lo lapen achora bang se ta me alang li phan hukum singa phan ke theng una hulalang chirap don una hut alang ni chora phan arlo so kon sa melang tum bad desi ache thok tum lok ta sing doi phit lapu ansta melang tum claim lo la sideli hin pen gi puji gang tum bang ke la puson lo imi thanga khelo ba imi thang swar lo tum ki jok van ka ve bangal khelo kwan anu ni ki sungi phodo tu hala hailong ki ratun ji ka lisi non ma ke mi thanga song jel phan sa me arenga hu ki pasu ang deng anang le lo las labang soro na ting pen pulutan ti itum lang dam lo puluti according to the BNS itum lang dam lo putang thada along ki tok do if a person hit a lady with his hand it would likely fall under section 74 hala da along ke jong si pinso tum aru su tum phan ki papho ba kang doi ba reng ki pasu pulutan te arona ting pen BNS section 74 arona ting pen alang dom phan ne nang nang ji lake ko ano akijum nei sita melang tum ningkan hisalang tum phan jail binanji la so ting pen dilitum sita me pini labang so press meet pen dilitum demanding tum hukum sing achora phan alang itum arno su wanta me respect PPC pini alang li phana chi thok tum lok pen kan doi la ke hinok pika kam lo la si immediate hala ki claim vega bang phu phan sata me arona ting pen la BNS section 74 arona ting pen alang li phan respect kan jin han li tu ma hin pen ta demand ke la pen do thula number 3 ki thoma kuai na bang ke alang li tum kapachubai lo kalam se kan jin kopi silang tung pachubai lo kalam ning jim apulotang te atumi het press meet BJP tum penta me press meet che phado ronjit kramsa ake hai alang li pen che phalo hala dagalong mohon ti sukinang dun de usalang li tu vek lo setame mohon ti su dun de lake hala da a he mama lik tum setame theklong phrong lo asuma ron ta me theklong lo lapen at chora box ta me theklong lo alang itum do lor pen le ave bugi pup la bangke kupusika ning je ta ke hai ma pusmili hin pen make ki pudun gang tung lapen ki jong gang tung kupusiang hu ta chiki ligle ma lapen ke council la agari ta ponte kusipu seta me tum ka do ba beta social media long ta theklong ke di agari ta hadalong ta bitan malos ka me munit to phan theklong lor pen sa me a make up bin bor I puyas la tum kam ang plan na si rarat tum sita me ditum mang hudu nang nilo ili tum akar bi tum tame thexer tum do nilihin pen puntung te sa me gunda bus nili tum ke udet nang ko hala da along atumi gida matum sita thexer intellectual thexer tum ta do lapen ke LLB ki pas tanga tum ta do hala hai tum phan tangka join me pen pini nang me thanga khe phan aman chipi pe nang le to tangka ki pathia join me pen nang le tum a qualify ba ka nang le tum ke chi jor ka son lo la sinang le tum sita me ning chi lanot nang le tum ki thek la pen nang le tum ki re bang ke nang le tum det nang le tum havar nang tum kachila hon je phanle nang tum kam claim no LLB nang tum ka charlie ke la ke arona ting per ki claim je phan si nang tum labang so line sita me nang tum charlie lo
tangte labang so kacar li along pen nangli tu mit hang se along kacar ka kidnapper a hem dam pen en dam det pen si kither ki ha patal ke kidnapper kidnap de kidnap akam salang tum ke claim tangka join ne pen la sinali tu ma phan chuning ri lo la penali tu ma phan nili tu ma hin pen ki pu dun lo nali tu non ki dam tang an claim lo non ki bang je bang ke nali tu la bang suicide bang nali tu bing tonot la pen BJP tu bing tonot nili tu nakilang go tu sini tu katherak lo nali tu asai ke claim lo la pen tuliram rom hang ta jong sinali tu la puson KC angbong kapacer go je phan akhinang ri bom le pulutan te nangli un elo la pen ke nangli rat der phan chari the khelo pu nangli sika se paklang la sinang yang ho pen sunot nangli takar bi posit nangli mi thang ka ching hon son thak thak pidi nang rat su tum phan ta me nangli jing hon thak Center Ahithialong Phuluni BJP Atumpen J.I.Kathar amephi kekai po Reng agaphan mephi kachekai helo kachepin rem ki jutsiason mande Phuluni constituency ke parlo Center Ahithialong amad APHLC amai phu J.I.Kathar aphan amephi kekai po kekai nang kok atheke aman kedonai Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan APHLC atum amephi kekai lake isi ning duklo la so joksi pini J.I.Kathar amephi kai nang koklo lapen isi Karbi Anglong arada phan kapachini pon APHLC atum lake kapachobai aparti rada phan kachongthui aparti lasi penang arada tum APHLC along pen COC BJP along nang chipa okdun lo lapen personnel ke chok che along ke party alam palut nang neputa pachini pon jongsi lason claim bom lang pute nitumta koson si APHLC atum ke claim ma lason thotsi claim po puta pachini pon Phuluni penang ke loberta Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel Director Teor ki kam কাজ করা এই গোটেইখিনি কথা আজি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে ভালকে জানে আৰু এই কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে বুজিছে যে APHLC পাৰ্টিত আমি কাম কৰি থাকিলে বা APHLC পাৰ্টিত গৈ থাকিলে আমাৰ কাৰ্বি আংলংখন ধ্বংস হ'ব বুলি সকলো কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আজি গম পাইছে সেইকাৰণে আজি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বাধ্যতা বা কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আজি বিজেপি পাৰ্টিত যোগদান দিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ দিন ৰাতি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে কিয়নো এটা সময়ত ৰাইজে ভাবিছিলে যে J.I.Kathare ভাল কাম কৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে কিন্তু আজি দেখিছে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে তেওঁৰ মানে মিছা প্ৰবঞ্চনা কৰা কেতিয়াবা শিক্ষিতুলৰ নামত কেতিয়াবা ট্ৰাইবেল লেণ্ডৰ নামত কেতিয়াবা অটোনমাস তেলৰ নামত এই তেনেকুৱা ৰাইজৰ মাজত গৈ ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে গতিকে এই কথাটো আজি ৰাইজে মানে বিতংভাৱে গম পাই আহিছে বা ক্লিয়াৰ হৈ আহিছে যে আজি এই J.I.Kathar নেতৃত্ব APHLC পাৰ্টি তথা J.I.Kathar তেওঁৰ পাৰ্টি আজি ৰাইজৰ ওপৰত ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি ৰাইজৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ টকা কালেকশ্যন কৰিছে দুখীয়া ৰাইজৰ পৰা সবজি বেপাৰী অটো ড্ৰাইভাৰ সকলৰ পৰা এনেকুৱা চান্দাৰ নামত কালেকশ্যন কৰি কৰি তেওঁ টকা পইচা গোটাই নিজৰ কামত খটাই আছে গতিকে ৰাইজ লাসি পিনিকাদোৱে কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু তুমতা লাবাংছ বাংকে মাথা পন পামেসিক মেলো যে J.I.Kathar के चौकचे aputa ka bangke iltum ka doera chinilo lasi jethandam pulode doji te wai tame pinila bangso ilitum kaching onai Karbi Anglong si maphan amephi mege ka aputa ka bangke nilitum sodak pen pin rem ponlo lapen nilitum lasi J.I.Kathar pan pondem lo alang limephi me kailo lasi monon phi jate J.I.Kathar mate APHLC alita tum lapuson cheplang ple ba cheplang ri lapen choklem ri Bangke nilitum sodak pen pin rem ponlo
APHLC Central Committee Youth Wings Kongchun Bang Ser Sing Be Lapen Arisang Ho Tumpen Tong Sekot Pen pherangke amai ke phapo Thang niphai kep ningkan suri hinira inkoira phorni tong sekot pen pherangke amai kangni pona thepi APHLC asongalong active workers hukum sing teron ahem CEM Dr. Tuliram Ronghang kachubipon atimatum dampaksi ketheng ke chokdampu aputhak pherangke amai ingni ponsi lamthi chipaklang Tangte APHLC Central Committee Youth Wings Kongchun Bang Ser Sing Be Lapen Arisang Hotum ku PPC pherangke amaya longpen kaning jepon ma angton pen arjuponik thang News report Karbiang Long News Channel La ningkan trok siang bong APHLC asong tung asong japo tung pan ke thank you job avo customer ke thank you job ke thar ke hap la puson topi khangyang lo itung landam sunan bitung reng thamalo haladak APHLC a party to meeting dolo polante a meeting itu a hem pang pridun pun po plongdun pun po kachi bhom kaching check la puson tu thenglo sitame APHLC a song pen piniani la dodun clip la song si itum dolo a thema nilitu amai phu akihai J.I.Kathar sar nilitum han nang thar nang ki moment teng kela pano chibhong kaching check abang abide nang ji ing samjin non violence ne si itu kengkam ti jorang ji itu makimang ason apling veji polo te ing samjin be si itu kengkam ti jorang ji pusi ni tum pandang pere rat phana sin nge than laso pena joksin ing kan choksiang bong BJP tum along tum pandang teng kheng pustame ni tum dodun clip la sons ni tum Richard ding pendolo idum langdam sina bitung reng khama alam ke muhe ni linjia lo haladak bitung reng khama long inut dorsing ti to ladin to abukras dorson body dorsoning ti ni to abukras alang li pan ke CM tudam rong hang ki hai amatsi aki hai CM tudam rong hang amatsi damsi ai thok tum lo rong tan la solam ke ahok ahem no mala la ana pitha ni tu chadun ting ni masar J.I.Kathar mata chadun ting ningri alang ni ningri rong lo ko pia posi karbi ya la an ke chine ko ma tu salang dan ni so la pen la sona taxi ni dum thekdam lo Samson hanse phan alang ni phanta hang det si pinaan ar bu lo tu BJP our president CM tu dalam orang keting harating pen jima party tu Samson hanse na pinang ar bu lo theng la so kes no suli bong la itu na theng no la sona taxi ni tum APHLC asong japo spokesperson ki hai angtong inti kathar alang li phastame campaign ho election la MP recent MP ho so campaign ho alang li phantame gari khang cheksi as talk in cap block la na tumala tin thek mong lapana phita ni tum chadun ding lo itu amai phu chibhong nang le bang na chibhong na ta itum chibhong le itum ke misen long ji ke abong ke ang bong chalo bidat nang ji pusi alang ni to nang pin khara teng si kaduk kali ta aningi kan pipik lo sitame sara phan amhan ki pipela lo party phan amhan ki pipela chok itu tum dubul klip lo lasona thasi dolan ni tum organizing secretary aki hai coursing team no phan sitame ahem per masi othaidam job ahem mas othaidam job si alang phan ki thengi job laso itum thekdam long laso case non ta ko long sudi bom laso na taxi do thula inut gobindarong pipu alang na pom det lo kuna ne dim pang te dim ne dim pom det si hada kun an alang phan torture lo mentally talang torture lo physically talang phan torture lo ai welam tum chin soi me ai welam tum thegam long ko pia po sing tum khe phan ni khan khe ang le la po an chinegar lo tabe la sona saksi dolan nilitum asong japo tum han asun ka chine ka holo nona banke par atun hera mangal ke nilitum asong japo lo hukum sing terona pan alang li phanta
a hem long dam si atapor by proxy malong a hem dam si hala mohon tiso aki hai tu ronjit kramsa aki hai tu alang risang ho tu hadak dam si a hem a family a thingno o smart ma thingno si a piso a thingno si hukum sing toram ham atik cheng ar tebo teng lo a bang arjon sakti kang lo a smart pahang dun jo kupia poro lo sang claim la so question abang ke ni tum arjunang pok non team card geng non ki ja abang tu aki hai CM tudaram rong ha CM tudaram rong hang aki hai panli tudaram so question ng arjunang pok kupia pot lo kheyang bong la po an ke pachar voji pan asai ki claim ra ke hemaso aphan tame ardo so hans tame abang pe pholo ingdoi phitlo posin tu bir ta lo kupia pot lo sang ki claim lasi nili tumke CM tudaram rong ha ki hai phan kachunri gang tum abang lalu akar bi da stavya la asabe akar bi si ile tumang bong chi theng chi choklang chi lang ilang polo tante itu makhe aprang dam unjilang ma itu makhe paprang unjilang ma alangi phan CM ke paman ke rat si ke paman ihuri sike la mo APHLC silong gitu tum anta alang phan support lo la alang ham su CM nam man lo alang tum hai te bon da alang tum ki claim ke dam chok tip na porsi ki claim ke dam hinu ko joksi non ke APHLC silong da tum bang la lasi alang phan ka chunri kan tum abang ka halo ke ang bong ke pachar puja saya bang ke claim ke det nang ji pu bang sini tum chunri lo Hamren arong sopialong APHLC amai phu J.I.Kathar aphan amephi kekai po Hamren BJP Mandal Committee tumpen chepater pipon si APHLC amai phu J.I.Kathar aphan amephi kekai lapen APHLC Central Committee aphan sodak pen pin rempon lo Hukum sing teron pen ronjit kramsa lapen arisang hotum angbong puisa prank kachehang alam aphutak alang litum jungjung kachepopon alamalong CEM Dr. Tuliram rong hangaphan amephi kekai ponapot sodak pen nilitum Hamren BJP Mandal Committee atumpen APHLC amai phu J.I.Kathar aphan amephi kekai po lapen pin rempon lo Hukum sing teron inut APHLC klembang phuloma Kalang lo pulote social media long comments kipidun along antame kimisen kipidun pu elong ta awi sob akahino a comment saidela lasi alang ni phan sodak pen pin rempon lo Bontame pu EC ningduk alam theke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang aphan thangbakbe akoi kipipon tap aret ke nilitum kroikri lapen chechak un eputa ningduk ningjang jepen lamthe chipaklangpo On partame alangtum jongsi claim bom lang pulote nilitum ta la anso sisi claim nang kok poputa sodak pet lam the chipaklang pon la pen pu J.I.Kathar aphan amephi kekai pon along slogan J.I.Kathar go back J.I.Kathar go back APHLC go back APHLC go back Dr. Tuliram Ronghang Jindabad BJP long live J.I.Kathar thi etlo mapusi hang tarampon lapen ahir ingtang rakpen chisongpon an partame pu kaning jepon ke methang akhai hijan kachebohong kacharbo atomon wan vedet nangji non ke lason atomon lang nosi wan thurong ason lo lasi sodak pen pin rempon loputa pherangke thengno lamthi chipaklangpo Hamren pen nangkilo berta baskarong pi report Karbi Anglong News Channel Sai ke deng nang ko bangke itum Hamren Mondol BJP Mondol hin pen jasemet tum team Karbi Anglong itum Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang sir CM sir phan nongno ke jotap pinitifu Central Committee hin pen alang tum mepi ke kaipon itum kaching honai Dr. Tuliram Ronghang mepi ke kaipon pasuning duk pikhangyang lo athe alang like Karbi Anglong adang ese hul Karbi Anglong di mahasau long kalang ke claim pe gabang pupinak bad baki Assam along samek Bisuna Sariali long sampai alang likam ke claim nambang pu Meghaloi Ribhoi district long sampai alang likam ke claim nambang pu pinak lasi alang lipan ruling government along isya party along achieve apan selang itu mepi ke kai bangela bang itu
APHLC Central Committee phan dai tum pen rem nang ko gi athe alang liket thang ta chini dun depin iselam bangke aselang ne tum bangke munarlo news thaglok panda ne tum duk tiklok aselang bangke mon tiklem ke den athe alang tum bangke non bangke amek mane kusono amek kapit hi thui phan se ning hang rong lasi lason bangke wan bom lo te muke kheyan kachar bu yang ring thetan ji lasi lason bangke claim ver ver su dum hamren mondol hen bangke chuning report lo asi pena pena bigong si lason kapre kapre ka sai lang no deng bom la pena ku isi chuning ring tung bangke APHLC tum bangke Central Committee abang ku inut leader polodang te komen ke to kamang ta jume mede diti lasi lason polote party along inut leader or bangke ka leader ji lasi party or leader or doji polodang te komen ke tok dun kopini ta mesen nei lasi jase met ta bangke alangli hukum sing tron bangke komen ke tok na hok ta jume me na tum check lap ta me lason la komen bangke anutina Facebook long ta me CM sar phanda lason lo MLA sar phanda lason lo banu ka prek prek EM phoma lason si tok ke tok dun jume mede diti ase lang li phan jase mer bangke tum hamren mondol hin ke penrem lo la haya pini laso mepi CM sar phan laso mepi kekai pamoin tum ning duk pik khangyang lo ase mo pana pana bigong se lason do bom lang pote ka che song bangke tum ta che song bang ton te daji hukum sing teron alang li APHLC claim bang pu pusipu alang li along tangka kacuram APHLC leader mane litum BJP leader along tapuri lok lo lasona apoksi pherangke che hang dap sa ka yung rom lo pu ke dama joy ni alang li pherangke pi selepen BJP agunda tum nilipana tengkheng pu laso joy ni akoi ke bam pen labang so phi elituma CM sarapan alang li siketoy pu laso joy ni pen alang li tum APHLC tum ilitum Karbiang Long development apan kecupadung nai lapen autonomous state apan kaita state along lapen central long ganing je dun ver alida apan si alang li tum amephi kekai yok ilitum alang li tum J.I.Kathar lapen APHLC party apan pinrem lo lasi pinding ilitum hamren mondol pen patir people sidak hamren angkang along kusame ilitum alang li pan J.I.Kathar pan amephi kekai padopon lo lapen pinrem pon lo alang li tum pan lason bang jung along pinia kacai pu long pen parti alam ke wan vedai pan sialang li pan anilitum pinrem pon lo lapen laso asai ke mo office tame bang putin long kadui laso bang claim kledani mane jung kacai pu long parti alam wan vedani lapen Karbiang Long cari bom CM apan alang li tum akoi pipon pen alang li pan lason mepi ka hiar bang claim klebot nahi pusi alang li pan lilinang li tum media hoi pen pinrem pon lo asini li tum dak hamren mondol pencot kali soceng mondol 26 MSC contingency mondol tin pe same alang li pan pinrem pon lo la pen all Karbiang Long la pen asam same J.I.Kathar la pen APHLC tum lason kam lang no sai lang no khayang bong pacar boji ronre mane jung lam tak kaita parti lam pon dela sobang claim kledei pan sialang lipan nili tum pini pinrem pon la Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me